gitaramo KAZE RUGAMBA bakera Abarundi n'Abanyarwanda bagira intekerezo ikomeye cyane, nico gituma twagira intahe, twagira ijabo, twagira ijambo. Ibyo byose biteraniye mu gitaramo KAZE RUGAMBA, niko twiyumvira. Abarundi n'Abanyarwanda bararwanya igihe kirekire, bakajya bahura bakagerageza kubaka amahoro, bakagira ibiganiro byo bita negotiation, bagahagarika intambara, ariko hagira ikizaba. Hari nagihe bagashoza intambara aribo batera intambara, ntabwo batera intambara ari biba byabereye opale bwite, ari bagashoza intambara, nta gihe batabayeho. Abarundi n'Abanyarwanda rero bageze ahantu bumva ko bakwiye kugira ibyo bita imimaro na amahoro arambye, ntibongere kurwana, kuko basanga imfura zihagwa, intore zihagwa, kandi nta n'umwe aganza uwundi. Nicyo gikomeye. KAZE RUGAMBA rero ni urubyino, ni imbyino Abanyarwanda bahimbye yo kwakira Ntare Rugamba, KAZE mwami w'u Burundi, KAZE neza, kuko yaraje mu Rwanda. Mutwicara abami twanyaruteje hari hakuno, ni naho abami bicaye mu mimaro, ariko hakurya bashobora no kujya hakurya y'Akanyaru no hakuno bakaganira, ariko bamwe barambutse basanga abandi. Urwo rubyino rero rwari kwakira uwo mwami w'u Burundi KAZE RUGAMBA. Niyo gituma dutekereza ko ari urubyino historique, twebwe twiyumvira ko ari urubyino rufite ubutumwa bukomeye cyane, bubwira abantu kahise yabo, amateka yabo, umurage wabo, umuco wabo, no kumenya kwakira. Umuntu yari umwansi, none kuko aje gushaka ko bagira umubano muzima n'amahoro arambye, bakamwakiriza urubyino. Umwami w'u Rwanda yari umuhanga cyane, Mutara Rwogera, uwo yaganira na Ntare Rugamba, niwe wahimbye imbyino zikomeye yitwa Benimana. Abenshi muranayizi, tukunda kuyivuga, bagiye nabi bakayijyana mu bukwe, ariko yahimbwe n'umwami Rwogera. Ngo aza gusanga ayiha abaterambabazi, bari abagore bazi kuririmba neza no kubyina, bananirwa kuyibyina kuko yari ikomeye, yari ifite amanota ahanitse. Arabwira ati bon, nubwo mutabishoboye reka mbahimbira iyindi. Ahimba bagore beza, ifite umukarago, ifite ritme idasanzwe. Nimutangire kuri iyi yoroshe, bizatume mukora n'ibikomeye. Nibyo bya bindi twavugaga, ugomba kugira ngo ugere ku kintu gikomeye, ugomba gutangira buhoro buhoro. Rero ntabwo bitangaje kuba ku ngoma ye ariho bashoboye gutekereza ko uwo mwami w'u Burundi bakwiye kumwakiriza urubyino rumutaka, rumuvuga neza, kugira ngo la bonne disposition, opinion favorable y'uwo mwami nabo bari kumwe itume bagira ibiganiro bizima. Ibyo rero tuzabisobanura, ariko munadufashe namwe mu bivuge, kugira ngo n'abazaza be kureba gusa ubwiza bw'ingoma n'intambo n'imbyino, banareba ubwo butumwa bukubiye muri iryo jambo, muri iyo nteruro KAZE RUGAMBA.